Maragia cukuru gikuyu. Riu thina wokagira hau. Riu cukuru ni getha warige thweri ri. Kwa ni herithia. Warige koyo hega konia kandikitwo. Kare kamuntu. Kamuntu gakandikwo na thutha atiriri. I am very foolish. I can't speak in English. Na githweri. Riu my sister ri. So, kwaria githweri kwari ihera. Ihera, ndure ni twahithaga. Tondu ni turenda kuri story. No na tondu we kada ya gwite na muthiki. Riu yatwiraga handu guheru wiru bitagusani. Riu ni renda gutuhe story icio. No stirengera na githweri, na itirengera na githungu. Na cihanire na gikuyu mwicike. Riu tori ni renda gutwira atiriri. You see the Chania. Like this, me bicycle carry somebody like this. Me tua my leg. Ni mo go there, we to ira niki irure kire. Ate my leg. My sister ndo wako watorana kakolia ka. Ndimenya anyita geroko. Atorana konia ka. Afuerere. Sister kumere. Etagwa ata, etawa mutho ni second boni. No menya ugwere nayo ina irakanye. Riu gakonia gakari ndiri kwaria anyitagwo nako. Atu amega mundu ngire waria gikuyu. Aikara. Ani ndagika igere agacokeria to ni aria. Riu gafuka mami ne mbekira gitambaya. Riu kandi cukuru mekira kia white. Riu sister ciakwa to ni akanitha. Riu my sister na akonia kaua hana muna fi. Afu ndakagaga. Riu ko cukuru. Ala prophet. Hana muna fi. Ona ni amenyekagira kuraihu. Ona mundu na akonia na gitambaya ukamenya cio ni ana muthoni. Tagwa munabi ari mama mweta prophet. Akonia ndakaiga thi. Na ndara muhoera. Ari intercession. Ithe githwari gitiaria te twaragia ni kwenda. Tumangeti ya cukuru ka relax. Ndio ni kumwaria gikuyu. Twakimisagira tondu umenye warirerwo. Umenyerete gikuyu ndungiota ku express. Tari story mo. Ona arimo. Mwarimu githungu aragutare wa muria mini ni akiuga aragikwira atiriri. Twins ni mahatha. Ni wakare ngikora ibuku riakwa ragikwa. Kwira go ona kiata kiuya ngikwirira atia nginyari mwanyu ni mwarimu agigutaragiria ubwaga ukamuria kiuria na githungu no ukamuria tiriri teacher what does that mean ndakwira twins ni mahatha we ragi ne koguru ukarigwa tiriri hoyo sajia ana muthomu ndona tari rubaro gikonya ira Jesus is a mighty God ithu nginyari mu ni mamatongoragia. Now Reina, by the way, ni hede turamenyire Jesus is a mighty God. Aina. Jesus is a mighty God. Nani mwalimu leo? Everybody 44. Inooro. Shesheni hakuhe nawe.